Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Ten tuna kan setting hi le battery it is safe diu ham na chu kan setting po nga lang gup lang umena chu kha via kan setting hi chen abula kona zone again hin vet pen na phat chom pel do like share subscribe nin wall pe du na kan tem ve okay ki pat masang comment chu le bo nga hin ka ki pan ka video ho abula kona zone again hin vet pe jin ki pa thu ken se na ten ka channel la tha ne lung set and like share subscribe nin wall pe du no kan tem ve direct panutin try screen I can vật sa đến phone dâu xe cái bằng lầu máy thế na cái bằng lầu cái tile model gì ai ông setting ông là chôm chị gì máy thế ai mà su cái na phone dâu xe ông mình ai mà là chôm mà khá gì vậy tham cái su mỏ gì vậy na giờ là tụi ai cái hình ball thế Android phone hình Realme na cha kan bol hin screen a live a kan pi din chai ka sei nom hi thil I phone hi I da battery ni ham tira app so background ho cha ni na amasa video long ka sim ta he ma tu chunga pa he mi tam ten vibration ti ho ai lo le keypad tun ti ho ai lo le diepad tun ti ho ki koi no me na tho a he battery han e na ai lo na koi lo yong le neo cha yong le na off de iti off de ham chaw chu ka hin vet sa den ama sa pena setting a che diu setting a hi pi hoya che diu ham te anoi dan che le chun sound and vibration ke ti na cha ime diu ime cha ten ti ai hin cha abona hi na off yong la cha hi alu na ding khat ma na I ma zo si na cha hoya che diu ham ti le more sound and haptics ke ti a hi lu du na ilu chaten ti ai bona thil ki on de hin ama sa pena ka sei banga chu dial pad tun ti le chi off de na cha ip ham ti le dial mi number ham me ten to ki ti na chu off de na ten a second na just lock screen sound iga lock ten le sound iga lock ham iga lock in ham iga lock out ham na ten sound ji ta chong off de na ta bana screenshot sound screenshot me ala check kiti ta na chong off de na ten khat che hele delete sound delete ball jo ten thil ham khat tung ham I ham khat sound ji na chong off de na ta tat sound te tat sound thil me popo chit ham sound hung do ong hui off de ta last pe ama last pe na he off de vibration on touching te na vibration thil I ham khat I mzo si bol I mai mi popular chat ten vibration pa hi off de na chi off level tho hi off level na battery cho apona wan jo ka sei he na hi wa abona tham apps background hon off zo wa cho na bola hi lawan cho 100 na cho 90% battery safe de na ai wa background data hon on na hi na battery wan cho ki chai tho de na data on le ki chai an chu he den cha hi tho kyu se an off ai lawan cho ka sei bang cho 100 na 60% wan cho na battery safe de na ti chu hen ki pa na bula ko na zone again hin vet pe jen ki pa tho ken se na channel la tha na lung sit and like share subscribe and wall pe du kan team ki pa